Перевод точку. İyi kolunu basarsan mamamın. Basarsan iyi kol. Ama iyi kol. No, bas hocam üstüne. O kara bir. Canım. Moskva'da göstereyim bak ya. Mama göstereceğim. Moskva'da göstereyim. Canım alışkanlığınasa, ormanını çalasına ol, arasında atlar kız, gölü yavken şu tarafın rahmetlik mandayından suyup almaktan. Kerem abla şapalı alınacaklar. Ayılayla sırlardır. Sürekli yeşilip bitken papan tahlasıyla. Yengem şartkanatlara su ister. Bir kese ülke dolar Rozamızda ayolma anlaşım. Osman yengişliklerimiz öyle Allah olsa, olan kendi özümüzün arkanız. Bir, balanın Allah'ına kırmettiken diyelim, mandaylar kırmettiğin tek kanı olan var. Anlaşım, bizim kızlarımızı görünüz. Tüm yılınızı tört bölüp kırpı takmayın. Balaşıran kanlarından kem olmasın diye, büyükünü görmeyi kaçaman yengde ettiniz. Siz de ananın prezidenti olmaktan da bağışın. Var mı olan şuratte ne size çaksın görüm ama de ülke güzel anasını dışarıda anasını alışsaydı canım kız anasından göre erkeğisine yakın olan değil aslandan erkeğim bir erkeğin terbiyesini cüzbeklikte bir anlayın değil erkeğim kancama uykusuz tündür Balaşlarım Katar'dan kim olmaz diye özgür kiliğe dönüyor bizge kigisiniz. Katar'ımızın kim olmadınız erkeşim. Men siz de erkeğin kızı olanlar mahtamdan erkeşim. Var olan şu rahmet mamalık istep erkeşim uşaklar algıslayın. Kim olanlar? Чеща, вторая мама. Благодарю за тебе, за такой красивый дом. Рахмет айтайын, туппер достар қыздар. Мамасызге рахмет достар, қыз өмірге алып келген үшін мың алғыс деп, амасын құшақтап алғыстайды. Әкеңізге де, біздің үлкен ұлы қайда, үлкен ұлы. Бір ата-ананың разылығы бол, Алланың разылығы. Анашым, бар болған үшін рахмет. Мен сізді осы бір табиғи болмысыңызбен жақсы көремін. Жұрттың анасына қызықпаймын. Сізді анамен мақтанып та мен сізді мақтамаймын. Сізбен мақтанамын. Рахмет сізге анашым деп. Анасын құшақтап үлкен ұлы алғысын айтты. Әкеңізге де алғысыңызды айтып шығамын. Әкешім, рахмет сізге де. Кішкентай, кенжетай қайда? Асырабаңыздар оны. Сонда келмей тұрған анашым, жаным анатайым, сізге аналарына шүкір, Аллаға сансыз шүкір. Мың алғыс сізге, мен сізді жақсы көремін мама деп, анасын құшақтап алғысын айтты. Әкесіне де алғысын айтты. Келіндер қайда, келіндер, бер қарай шығыңыздар, келіндер. Кім, баланы бер табасына бересіз ба?